Lamka to kan ti teng na pegun chibay to ay program di nga hile Advanced Diagnostics sa anakian sak ni bang zahiam ti COVID-19 positive hiuchi mu su ahi akipanina tunina mi zawalte yaya CMO pu Dr Vumchinpau Tonsing le atim ti na tunia aho khating tes so mahi maruna pangjibanga panlak so mua chi thiut phai manin tunin Amaute dot na saulo chikin hidong di tuni hono itang non piak thi jagunan tunga kipahthu kon geno papau hiai Advanced Diagnostics sa anakian sakha kenkhat TSD na chi tiu ka Amaute ka suspected hypothesis nawa mo ibang chibanga Amaute test so ne chi nang gen thei diam July 11 ina Susan kiji BSF personnel khatka akhosik jakina Advanced Diagnostics awgi test sakha aile akhosik phathai ron jina mauleng kimong mo thoi diam diso pedala ong payun wa kha aki test na dia kha ana amin na pe khai no ki test yang kha ong positive tak ta ong positive chang kha ke sui thakin Advanced Diagnostics ana ho kha na visit khai chi ki the chang kha July som le kha ta pana som ni tan te kha wai ke le lo na wa Advanced Diagnostics staff te lem ki mong mo to in wai kon test chang ha mi ko la ka giat negative ina kharong positive tak ta ong positive chang kha Advanced Diagnostics visit kha teng July som le kha ta pan som ni tana wai te kha test ngai cha kha contact tracing ki panin amau kha phone number na cham te kha lo ja ko kha wai a phone number am lo ja boy hoi lo ma main chin hoi ja ka mau kha aki trace back thena dinga social media khom kap khen tam takin cooperation an piain gin sana mi kha ana bang alat ma ma je nong ki report so mai wa telephone number kha ta ki piak cha kha wai kha engage dena jana telephone number ni kon engage wa wai ticket engage den chin amau de chinga na theron DC lama pan khat denon pan pi kele chin DC lama kha engage khata engage no na china telephone number thumina ki operator wai te tuna kila zunga za thum jali phial chu phata din keng ta tu ni changa mi jaguk le som lenga ki record ma le wai te kha akite ziau pen amin kha ki record in ayanga ki test pa kya le lo aba company om jere chang ha wai barur kha pe ma che cha kha jaguk chaw long phalo diong bang ta mi bang jan wa company wai cha register ki khum kha te bang leng kha wai te kya long helo din ba company teng teng leng la khang ngai ai ja ka wai telephone number ki pya ke le barur kha ka hi cha wa ki report pe ma kha to telephone number adi telu amin wai changa ahi na se a sex wai cha kha address wai cha kha date of visit ma wai cha kha contact number ye ting kha poimo injin akum mang a hap kha kyo len kha ICMR portal lu thai don tu nya wai kha message a kap lu to hiam ana phone hiam a ki record te ting ha ICMR portal kha ni khata jani kan sample kila zolo i chana tu nya kenter te ting kha ICMR portal kenter chana your sample is taken chi kha adet kha tu ni som ni le li tale ama phone apai dinga emale akila nai lo pi ya ICMR te kha paidan hi ma ya mo ICMR portal kha kenter chang kha your sample is taken ki chi chabwai se ko chu ana boy lo diu tu ni 24 a sample is taken chong lu le jing chang 25 kila di chi thei siam sa ko mai di mo ko jira na kha a hi wa kha na thei te le ho dia hen kha ta boy du chu ka sample kila nai lo pi bang cha taken nong ki se yam chi mo don na tam pi ki moi noi kon gen cha na hi ho chin kha tua adata te hoi ta ong lut le Phakha district ale bang jam na pai manwa te kha Phakha district te na zan somni vel kha na capture manwa ho chilo adang te tu tu nya za le som nga ki te dingin jing cha jani vel ki propose non dia andung cha jani vel te na akizo matang ha hi ki so ma hi ahihleh tua BSF lamte tua STC BSF mall ko ya ki pante ya Amaute na ki thuza ko ya ki thuza kin tu nya le deputy commandant loi ngo dingun wai cha ha mau quarantine center le kha thum ve vakive tain mo wai ja improvement ding dan khong suggestion ki borin ko cha kha amau len kha
นักตะกอลโมนานี่ว่ามั้งควอรันตินเซ็นเตอร์BSTC BSF เจ้าฮิโร่นะอาสุงา113 battalion นมซ้อนจริงไว้เตะข้า113 battalion เตะนับเบลล์ยาบางขัดไลท์เฮาส์ของอมเตลอยมั้งไว้ตรงกิริมุกจะเข้าดันยมตลอดหน่วยโซนก็ไม่จริงไว้เตะข้าไอเดียวตัวตู้ตรง positive เตะข้ามา113 battalion นะพันไว้จะข้าตัวข้า special attention กิปยาอินAmaute khale ngave ko test non ding skill ge sang ita boarding chi ya lamka to ke na hunnon pe ja ti pa wa sa ti pa hoi ma mai ole sample kilaki ta hile tu he ji saikot government high school hi ji lamau saikot te task force te net kolu quarantine center hi community quarantine center khata hi tuni hin mi som thum le sagi sample kila je hi munchum chum Delhi Bangalore Jammu West Bengal Chhattisgarh le state dang dang apat mi hung khom te hi wa jita hi tuni sample kila hi RT-PCR ading hi han azola ahihleh chun jing le sample report hung pot le kinema jiba na chun tu saklam deu khui chi kil le saikot government saikot te community hall in tunaya advanced diagnostic apat positive imu kha ji contact tracing Kibawl na mi somli le sagi achumina kiman dokita hung ki report te mi somli le sagi te khatu ji amau sample lag zo hile saka khu kilaki dinga he ji bana chun public ground lamka public ground ale tuni contact tracing khatveini positive hi ki he do par khan ha bolina Kibawl tuni public ground muna mi zale pasagi sample kilaki dinga he tu hi akilak lai takle hi azola covid care center nei namuno tuibung nili tale positive ko iteu tuni sample kilak ni hi maule mi somle khatin sample kila dinga hi tuni akilate hi alenga RT-PCR imphal lama ya sample hi ki thod dinga hi lagjo unchatle tu hi amau hi kites ki bolte ho jo si hi ahung negative o ahung hoya result te ho negative ahung hile jing le ki di stars inten khatve ki di stars phathila kholaya free taka awak jingning ti na hi pu ina chi kitin te home quarantine continuation bolin tinu ni somle lima ji ni somleli sunga chu khoi ma po loading o in family tezing tole kuma close contact om loading separate bedroom separate bed ankung anekna thil zo si achuma abolding huina line ten ji bana chon ji 14 days quarantine apoi mona hile ji 14 days ki kala hile symptoms thakho hung nei ki theidinga hiwa ku to bang symptoms ne haksana damlona nei am hile medical team te kinga information hung pin tino apoi mo dung zu yak call kitin ten test nga hi la je ki kala chon ki test kitin ten hile 14 days tinga hi bangma problem nei lawa ina hoi taka om theule chu atop tinga je kha 14 days a complete job phat phat le amaule maw ale ki freezing the ngal dinga hiuti le ka wak gen ki ta he
COVID-19 ichi nan nalau hoi ma hi chi kwa pi mai ni thi chet sa hi hoi ziakina lockdown te om toina ini teng ko sangna nak takin boya hiai homa kipanina i district sunga CMO team doctor nurse bana medical staff tam taktena ahi thei zau so hiaina nasa takina panlau ahi chi khai theya apan lang na tiu iphatin thupi isama ma hi zan haljeka Lamka khopia nikhat sunga positive case somleni mu so ahong hi akipanina Amaute na nak takapan line na tunina Lamka football ground a mi zawala te so wailoina Saikot community hall aleng hun khop te sina wailoin Saikot government high school la returnees hun khop bangleng tunina ate so hiai COVID-19 do dal na dinga kwa pe uma ipan khop poimo a wana doctor nurse te nung thuap poimo ki geu a hi chi kha kwa pe umai na thakini thei dia tunei program mu hei tan hun sak dinga hona et sak tu te tunga kipahthu ka hon gen wa he kipake